Lek chistak ta como icho espatu vila wanteni kucha vilik ni video tanae. Kerematik tsabetik muyuga ognes me awantoni. Kele shatiskina el kus legal. Pero li amtole moto mesla, hoito meti amtole. Haisen no malatik mestal. Yura il divo. El video tana ta kwansa tu kabunik. Mututik lo kemik shabatel taslumali koichi da yantik muktik. Muktak teglometik pero skanik tus tunik yishemix cheneik. Auch tunu kagunik li video tana ta chel washukutik smelolal kutak chano hon. Litsun ishim litsun cheneke. Baeta ketik nistok kutal ta. Tajis kelet y sat ishime butak bu lekita. Sonel bu molekukta. Tak tuktik. Ametak keltik ba el. Chombatik ba keltik. Bueno, le que chilto nisto kucha la kalboshuk primero tak tuktik di ishimetike. Atak keltik bu tilekik sat ishimetike bu kucha chabilik lita tanae. Atak tuktik bu no dik skiltik. Tili bu ishimetik lon koshetike mauk tak tuktik. Asha no sueltik animaletik skatike ti chombolemetike. Amech kabetik swie ti alak ti chitome. Asha me suelti bu ishimetik koshe. Ucha dali nuktik ishin. Ame lektak tuktik yon para que yon tak tspuntik. Atak kelbetik butik lek skitik tisate. Yon metakantike auk ya me lek ti ajane likucha dali. Kantik ti muktik subati ishime un kantik ti puro koshe ti shloshkatike. Et puntak tuktik bael. La ge me la tuktik bu lekis kitik ti ishime. Ba justik tak komtik. Ishime de tak pastik li tak lumantik tak justik tak komtik. Chukchi mishe kucha chavik lie lon koshe tik ti ishime tike. Aparte shamech komskatik musha magutak tunestik. Yona maanes metaktunetik bu lekike bu muktis kilike kucha la kalbo shunash. Bu kushutika achano mech kom su elik chombolo metika. Uchaldi chabilik leklas mesketik de sat. Muktik te me ishime ama ech takantik ti shlo winstok ti ach ishim skatike. Ach cosecha ti skatik toan. Bueno, te istok kalika bilik chil tak tak komon ba el tak pasike le melashak tuktik kucha la kalbo shik la tuktik ti ishime. O ta justik tak komtik kucha la kalbo shikunash. Kucha chabilik eli kicho hun jubepta y tak tuktik skatik ti ishime. Yon ta justik tak komtik. Yon asha no es metak. Tak komestik ti bu lekiki bu kaimetik el asa metak lo estik bu bikitik nistoka o bu kushbisha yon chlo tak lo estik. Y kucha chabilik yon metak justik tak komtik. Kukont metak justik yon mushbo ti ishime. El avinik chita que común ahora sí jushbisha ti ishime. Puro muktik shamesat kucha chabilika muktik mesat dek shamet lubulti. Ishime asha melek tak tsuntik ojon, asha metak tunestik yono meta. Ta tsun ugal. El avinik chita que común. Tisate ame pu lekik lubisha muktik. Ame tak tunestik. Yon para que tak tsuntik metikishim tika. Yung chita que común chakaboshu otra vez. Antes akbal skatike tak putakketik ti busluma tak tfuntike ta achit foka ti osile a los tumutu sao no shu sa yun hela vese yun anesha son pues mame tak tfuntik ana shuts kan skere kan kusel spatis kan lokos bus bomolal y tak etik batel a escuchar de cholos batnistok ti surco al chomtike el llante que mucho mucha uyunti wokosile chavik líquido chavik insecticida escatic yon para que tas miles tiwomoletique ticusitic yashaletic oye yon para que ti ishimel lek chacuatel porque muk el biluklek ti lumale nos chilek ti kishimtike chunas kan kele baels kan wok baels kan kelel bael. Mira, luego chilpek ta común, kuto chabilik, kukumetak keltik wapel, y sur kuale,
Calme los mechbat contic. Lita flumatique no penocuticta caguadicta 50 a 60 centímetros catic. Y una mejet, es namal, jujun, es chenalti chomtique. Yo muta no polus contico, melom no policome. Muschilek musaklek ti yishemal porque yo me long no polscom mucho ticta. Tas tik es chenek alen. Toyol tasmil, chonti ishime musaklek. Scan hutuk nom hutuscom. Mi paloma de que pues normalmente es clatic. Conta 60 centímetros, 70 centímetros. Yon le hutux. Si jama mechcom. A la esta llora el. Que le listo que chich. Lo que es el. Tivo moletique. Mushia juntek ti ishime. Echun scan hutuk. Kan kelves hams. Kan nom hutuxcom. Yung mu estoy me lekuk nistok. Melom. No pohtiki come. Es me chilta kucheche kalbashuk. Baile. Kan me kelel ti balamils. Kan me gokel. Yo me lek me chakti kishimtikte. Uchachabilik. Hoy kutiketa cuaresmas. Katike temporada shamneo. Lichabilik chilta como una vez taikta kele hutuk. Uchabilik ti surquer. Tre shamechabilik bu laxkontik ti isheme. Nom hutik. Ucheche guche la kalbashuk 60 centímetros, 70 centímetros namal. Yon para que lex chi yon lek chak batal ti yishimal chuk tis chenekale. Ve ucho la bilek. La zombe yishimal is chenekal. Es me kalbashuk chiltak. El chiltak kamehech kukun shishama baten tikishim tike. Kola en lich.